Paklene vrućine u Srbiji ovih dana, a na Torniku, na dan dolaska leta, prijatnih oko 20 stepeni. Idealno za otvaranje letne sezone u ovom planinskom centru i isprobavanje adrenalinskih sadržaja. Posetioci koji dođu mogu da koriste sadržaje na Torniku, to je bob na šinama, žičara za panoramsko razgledanje, iznajmljivanje bicikli, znači i bajkova, monti bajkova, kartova za spuštanje sa vrha Tornika na dno Tornika, avantura park, veštačku stenu i zipline. Prvog dana svi sadržaji su besplatni, a tokom sezone cene su za 10% više nego prošle godine. Za najmlađe je svakako najinteresantnija avantura park, ali bob na šinama je iskustvo za sve, od 7 do 77. Prvi put se vozim sa ovim i fantastično iskustvo. Malo supruga je vrištala tamo jer sam ja do kraja gurnuo ručice dole, ali bilo je super i mislim da ovo svako treba da proba. Ja nisam doživio avanturu sa bobom, pa tako da ne mogu da kažem ništa. A kako ste vi doživjeli avanturu sa bobom? Fantastično, fantastično. Jako lepo uzbuđenje, posle par godina smo došli ponovo. Onako, neka dečija rada se vrati prosto. Ja sam došla ovdje iz Novog Pazara, najviše mislim da će da mi se svidi avantura park. Iz turističke organizacije Zlatibor navode da letnji sadržaj na Torniku u velikoj meri doprinose poboljšanju iskustva posetilaca Zlatibora i podsjećaju da je Zlatibor prošle godine oborio sve rekorde u posećenosti, ostvariši više od 1.000.000 noćenja. Od početka godine, zaključno sa krajem, sa aprilom mesecom, ostvareno noćenje domaćih turista na Zlatiboru su za 33% više nego u istom periodu prošle godine, a ostvaren broj noćenja stranih turista za 36% više u odnosu na isti period prethodne godine, tako da zaista od ove letnje sezone očekujemo dosta i da na kraju godine kada podvučemo crtu da ćemo svakako preći tu brojku od prethodne godine. Na Torniku će tokom letnje sezone biti organizovano i niz događaja, a prvi je već 30. juna, međunarodna biciklistička trka downhill na više od 10 km staza.